aja tahu. Akan pura solis dong sama. Tahu naik nih di. Jadi dok orang sana musuhnya. Orang sini Sanjay, Songbar orang nok tangna bagai. Already hakal kerja. Kamu mah hakal kerja nok tangna bagai. Tapi orang jaga foundation pura, bon road akor pura khajak. Khajak mana ya kalau se, bor और जूट जागा वो और तिने कारण जे टावर बड़ा कंस्ट्रक्शन खायो हम खूब वाना मासिसा ताई खूब चिंता नांगो तिने बड़ा से खासिया निजे जूट जागा निजे नॉक ताना बा हागो हुर खाजा अब नो नॉक मा तांया कारी से तिने और तिने टावर तिने और लाइजागे मातों खूब वाना मासिसा 2020 सिमी किंतु जोंनि जेबो सायमाया थुब खानाया हायके जों गोबां जागा अब हायके कुन दिन बियानि मैया तेनर हायकुदो केस खायका बाहाय केस खायका अब सायमालिया आ जागा सिजा जे अर्डार सुदो बुफां माइता बिल्डिं नष्ट माने आबोना एडुकेट कन्वर्सेसन दिनै ताबो आबोना सानामु सङो अब उनका टोटली इलीगल अमका टोटली इलीगल Omong apa against? Tabang tini jalukuro naik tongai rono angagibo kabam bersaka. 2012 wo World Bank ni project $15,000 million ni project power grid tay osang ni TSCL pai gatali baru samuklai. Apro pragyabo bono SK Panda, Chief Secretary, Principal Secretary SK Dasong Joton Tongo, plus PCCF Talukdar, Ti Talukdar Gabaroto. Ajaga Sungnuka, Borotamas Halai, public hearing in Nishao, Kentajaga, Kabo Tiprasa Krui. Tiprasa officer of Tonga haven't kept Saimia. Angar Kaisa, invite Mana and Tanka and approval, Kaisa objection to Kazagawa. Je, World Bank guideline Kaisa Sekjak Tongo. Free prior informed consent borong Naikha. Abo United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Ajaga kaham kan Sekjak tongo. Abon bagai World Bank rock United Nations ni pressure by sajangma by World Bank rock o free prior informed consent borong Naikha. Forest environment clearance abro joton nango. Gai socio-economic impact assessment abro khaina nango. Ga impact bahai ke nai amte rona sare ke sajak te plus bon or je waste battery jato acid jato use khai to muni abrono khaijak na ni ki ba dumping khaina bon or facility klei plus buni je power je abno no high power voltage plus unko botam khai bo bin radiation belake strong abon bage forest department rock ang exact figure saimia near about 35,000 crore something borok already borok rang nai pekha of project ni khetra karon tamne bage otar joto bolong forest area tibo sagati thangu obo hai sija tongo jaga even sagati bo thango je borok they are entitled borok compensation manani even kami kesati otar thanga kai a kami kesani abo bo unko thangu rang maru nga tini chini nok kabama tongo je nok sakatui or tar thang kami sakati or tar thang plus ni tar sakati kabama jabu pangwa pang sakati or tar thang kenu chini boro khasia rubber bagan tui thang ni kwai bagan tui thang ni andro sa bagan tui thang abo radiation naro nu bunu khana waisa media rogo agi chini Soiles Yadav DM West Tongpuru, जों माने एलकारावबो बन तलांनि आबा हायके बमा नाइखा आफर बमा साकामा कोतका बरनो किन्तु तिनि नुकजा खासिन बरर खासिया और नक ताङै बिल्डिं रो तांना बग रड खाजा इदो रुंजा हाकर जन चुकजाक से निजिनि जागा से बर नक मा ताङिया तिनि अ टावर से और संजागै तंतुं नाहा नाइन न नगा माव आन्सर खासिन बर जों तान बागे खासिया ngaसो निजिनि जुट जागावो
ke bo ba heke nai miya even kha jaga o je jaga ang dokol khai tong sirisi chimi tong tong abno nang kha jaga ngana sarkar jaga ni nang nai miya abon ba ang tini sana musungu jong abno soba ma khaine abno samu jong stop ma khaine plus joto pal khai jong naka opila nor ni jong ma ser nai jong abon ba 5 ma khaine karon bini nok thai jaga sa jaga ka hamo kunu dino ba heke tower kosta khaimiya tisai miya abo totally illegal ngang tini khanaka oro samane je jaga o AC das hne je power grid manager hne je tong sui maya akorok abno nor bujiti nin ha komor thangale sara jibono komor thangka keto rang to hatan moila yakni moila rang nang jesebono rang budi ara paithana arang nang sai bachu ning thangmaya karon ni nok thaisi kri nini khorober na se jaga kri nang bahike nang tong thanai basi thanai gabon bagai nang tin koina musungo tai oil kan bor no joton palke phai jong obon je sakam stop ma khaine te o pila no o jaga ni je sakam no tower no je sakam ma senai seman pore bor no nok tang mana tikhe tini ang HGPU bai bo kok sahoka bor sa hawo bon ya jaga thikri ako kri amtir hne bor ulta pulta kok sai tongo nga jeng tabu thangte jeng DM noro malai se kok sai thanai amon porbe to nga jeng tam khaiman je norok bai nong ko jaga malik ba jeng di senau jeng obno samung butang bahike khaina jeng sai tongna jeng khlai thanai tong khai nor na o elekan bor nang masao nor kra gangdi takiri ar theke jibono wase thiu nejina hane bage lamor nani tamna kirina ba kepala sejak tong ka aba heke ma thina nejina hano coba khai haya ka kai kono lap tong lak amon baga koina musungo tini yur oro bir tong tong bir ni yur rong na thangsa ka tubudi tamu buri rong ti dable rong sadi Tipra Motha je president tong no joton tubui o jaga ba sing je sakama meeting khai obono uthu dehne sing DM na ma sanai samane yagulo oro demon on nong malero nok tang manom tike amon sanamu suba nok thangsang de phaide pal khai o injustice khajamani o jut jaga no ba ka na jamani amon te sing fight khaine te bor oro bufang wa tanjang ba kya oro ni rod ba ga tlang ja ba kya abo bor ekta phana competition khai kaisa ang sanamu sung bor 2020 high court bor case khai habna read petition tam suja ta bole saimalia tam ko order nukha jeta honorable high court order rakha je ab boni building plus bon bufang wa no songkha abun bagai boot petitioner hangte respondent bor thangai nai akoi demna da bor direction rakha je bor no kaham khai nai akoi bor no competition na bagai kintu abu bongni bor follow khalia ngachin bor wasuk sijaya ba bor abno follow up khai malia abun bagai tini jeng obno te jeng somama khaini ko nar bin buma samaro tong tong musu dukh kosto khai tongja tini abon bagai jeng phaide pal khai jeng obno soba khalene soba khaimani bisingo jeng justice manane mang laine aba heke se sin ultimate soba mang lai mele hambai